نداء الإسلام. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tiyo-tiyo pengajian pagpatumtum kato taniukatan, pagbuhi simpanumtum sing mga sila, amoy intutog na hapag-agama, iban si mga sila amin wayron paaron nakatutog, in subay hadya tilusahon na to, in pakaradyaan pag-agama na to, karna amo na iniinggusi sa laggo-laggo, dirihilan kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala, da hindi hababaw sing gumiini, sampay paadlaw gana-gana, amura imara na to maglundang panon inamal ibadat sing kita niyo mga katawtay manghuran ha agama Islam. Nahasabab yan, yari impagpatumtum sintuhan na to Rabbul Alamin kato taniyo, sarta pagpaibog si mga katantan karayawan madawhat si mga sila tutog in pagamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta titilusahan marayaw bang biya din hikamo sin hinang, biya din katayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sintuhan na to Rabbul Alamin, halam sin Quran mahamulya, dain hasura Fussilat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurir rahim. Bunnal tuod im mga sila, amoy in naghimumungan sin wayroon pagtag-ipunan nila rugaing buat malingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli dain haamoy in biyayta nila bukon sadya patuhan Rabbul Alamin buat malingkan sampay mano siya nakaingat sing katantan himumungan nila, amoy in agi nila way Tuhan mapatot pagtag-ipunan na mo buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala, in mahuli jiyagahan nila na ingkatan mapatot hinangon nila piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban jiyagahan nila na marayaw ingkatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya sila di masarikit doon hakakahinang bukon amo. Nagpabuntol sila, nagpaamo sin hinang, doon hayan iaayaran nila ingkatan kignot kahibal nila, ingkatan sin hikalukpas sinamal ibadat nila, tiyatangkisan nila, hasupaya ingkatan tan matiwok
inamal nila amin sawasa doon hayan sumampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hay ni injanji sintuhan na to Rabbul Alamin ha mga sila ini laung sin Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Injanji sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amuin laung sin mga kaibanan ulama in sila yaun tau sulga na buat malaingkan amurakuman nakatampan kanila sumud sulga in kamatay bang dumatong na in kamatay kanila haamin waktu yaun magnaog gaban na imalaikat dahing hataas langit mamaita kanila roon ha mga sila amuin sung na laungta butason sin Allah subhanahu wa ta'ala inya walihan nila iban sin jasad nila in agisim mga malaikat kaniya yaon at awahisiu-siu na in amuin bihad to in sipat niya amuin laungta piagbansag niya batin Allah subhanahu wa ta'ala amuray pagtag-ipunan niya wayron tuhan dugaing pagtag-ipunan niya sarta piatudyo na yung katan kakahinang niya maun paamuin kakuyagan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in agisin malaikat doon hayan alla takapu ayaw na kau mabuga hati niya in kamatay wayroon kabugaan gamayan hipagkukugkuyag si mga bariman. Sabab mayta, kaya ingatan si mga bariman, ing kamatay, wayroon tangkisan. Ing katantan, ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay. Hati niya roon ini, wayroon makapuklas, buat malaingkan makananam katantan sin kamatay. Na ayaw na kau mabuga sin uno-uno pakaradyaan amin susungon mo in susungon mo kasannangan laung sin Allahu subhanahu wa ta'ala sabab in sila yaon amin pagpabuntol nila sin amuin kakahinang nila laung sin mga sila mananapsir palam yubaddilu walam yughayyiru walam yatruku in kakahinang nila wala nila pindahan bang uno in napatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuray sabiatun iuurol nila amuray iaayupot nila amuray pagtutuyuan nila lialawag nila damikian di sila magpaminda bang biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bihayaon mapatut hinangon di nila yadto pindahan doon hakatanaman nila agarun nila in kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katanaman sin Tuhan na to Rabbul Alamin hinangon nila amatin iurol nila walam yatruku iban wayroon lupason nila hinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan yaon pasuron nila hakatan sinamuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupay kita mahinang in darajat taipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piangangakuhan sin ipon subay bihad to imbutang niya amuin himinang singkatan piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo dengan katan sin piang langan na doon hayaon lang sin mga malaikat wala tahzanu iban ayaw nakaw ini magkasusahan ha mga pakaradyaan mo halaw man singgumi ini amin kiarin mo ayaw mo na yan hikasusah in mga pakaradyaan yan sabab mga kataw temang huran ha kama Islam biya na sinagi ingkatan hibudbud sin Allahu ta'ala ring ha mga nikmat niya halaw man singgumi ini katan wayroon da makapin malanyap da katan wayroon da ini maratahang sulag uno-uno daing ha mga ni'mat amin hibudbud pa babaw singgumi ini
Amura imadawhat na to nikmat sa rayaw-rayaw mara. Umalop pa Tuhan Rabbul Alamin amura in nikmat pag-aga maharap kaniya. Amura in pag-ibadat harap pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Na doon hayaon ayaw mo na lang niya hikasusain hikawin mo. Dahil ha mga maas tay manghud mo. Dahil ha mga kaanakan mo iban sinasawa mo. Sababin sila yan, biya da kay mo bang sila simisingod da sinhinang mo katantan, di da sila pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, intanda niya, ingkatan, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm tiyan pasin ina nila pakaniya giya kanta ni sin Allah subhanahu wa ta'ala yung rijiki nila. Di na sila ini launta, di na sila kalawaan. Doon hayan daing ha mga kabuhianan, jujukop na sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaino aun pakabuhi si manu siya halaw man singgumi, di pa sila ini launta kabuson sin rijiki dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran haaga ma Islam. Ayaw kaw laung niya magkasusahan si mga hikawin mo yan. Doon hay ni, laong si mga malaikat, gamayan pagpakuyag ka, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gamayan pagkukuyag na kaw, sababin surga, amuyin, diajanji sintuhan Rabbul Alamin kay mo. At tawakan siyo-siyo na, mag-aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkukuyag na kao sabab injanji sintuhan mo Rabbul Alamin ini maramo na mag-alop iban madawhat mo na roon hayan. Sarta lang si mga malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. In kami na di magpasad kaniyo sabab kami hindi majaga kaniyo. Di majaga kaniyo singkatan uno-uno pakaradyaan niyo. Di halaw man sing gumiini sambil didto hadlaw akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Doon halaw sin surga yan na doon hayan kabatukan niyo na. Kabaakan niyo na yung katan kananapsuhan niyo. Kananapsuhan niyo, kababayaan niyo, amoy injanji kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat niyo naroon hayan, in surga, amo na yan, in lugal, datunganan, amoy ini, wayroon, doon han, kabaakan, sibo niya rin di halaw man sin gumini. Nuzulan min ghafurir rahim, amoy datunganan, nila muna daing hapar sababan sing kaampunan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala iban la sa ulong sintuhan Rabbul Alamin labi luba na to in rida sintuhan na to Rabbul Alamin mga katawtay manghuran haagam Islam. Ini mataud daing ha mga tatapsiran si mga ni sila mananapsir sampai daing ha mga panapsir Imam Qurtubi in ayat ini laung si mga sila mananapsir aun doon hangpo kadinis baita sin Imam Qurtubi hambuk na rin doon haon biyayta niya amuin pagpatumtum kato taniw katantan sin ini katan wayrun lupasin amal ibadat na to harang mayan agaron na to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab yan nagbin siya kato taniw mga katautay manghuran ha kami Islam hapanghati niya sin ayat ini inagi niya wa'adilu ala ta'atillah habutangan niyo in kaadilan niyo roon ha amin pagtaat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya suwayaon kaadilan sin pagtaat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Uno yung kaadilan doon. Bang uno injianji mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin ini, amuyin, piyagbansag mo,
intuhan Rabbul Alamin, amurain pagtag-ipunan mo, inyan hipakita mo pa Tuhan Rabbul Alamin. Bukon mo hipakita pa manusia. Sabab yung kaadilan subay Allahu Ta'ala ay makakita sin kamattanan in ikaw nagtag-ipon mattan pa Tuhan Rabbul Alamin. Hauno ka hantang at walang tamagbutang sing kaadilan, dahil himumungan mo, subay mo yaon panggausan hitunay. Bang mo kaya kabtang na, subay mo yaon katantan pangakuhan. Patarangon, in kabtangan murong hakaul piil mo. Sarta, doon hayan subay hitutog, in amoy in udyot pamaranan mo. Doon hahiminang singkatantan kakahinang magpatudyo, magpaamusin hinang harap paamuin piyang daakan kay musin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amot yung pagbaitan niya, adilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa amalan wa dawamu ala dhalik. Tutog amin bukon laong simbahasa piyaw-piyaw, ubos himinang, ubos doon haon, ini humali-hali. Biya na si mga jimadya to, halaw man na to, ini habulan Ramadan, mapatot na to, tod-ohon, in adlawan, in bulan ini katantan amin subay tutukan sin tiap-tiap hambuk Muslim, nagdaraawaway pagtag-ipunan niya rugaing buat malaingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon hayan, subay ing katantan lumabay ring haka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-amal kaniya. Amoy pag-ianon lang niya, al-istiqama piddin. Na amo yan to, akhlisul amal lillah, wa amilu bi ta'atillahi ta'ala ala ma syara'a Allahu lahum. Amin hinangon mo impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon amin siyara sintuhan na to Rabbul Alamin, himinang simpyang daakan lumayo ding ha, piyang langan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamod to mga katawtay manghuran na akam Islam. Ini amoy in laong tatimutog doon hakakahinang biyahay ni, amo na im mga sila laong niya, humul ladina lam yushriku billahi syai'a. Amo na im mga sila maayad sinamal ibadat nila. Misanda kuman siwi-siwi di sila mabaya, amoy in kapikitan sim pagsirik in katan hinang nila. Daing naman haitikad nila, maun pa amin himumungan nila, iban pa amin kakahinang nila, di sila mabaya laong ta kapikitan sim pagsirik. Amo adto in pag-ayad sa lago-lago mapatot batukon sinambuk paambuk mga katawtay manghuran haagama Islam. Na hasabab yadto, bang nato natilo sa ingin hawabaran nato, doon hapakaradyaan matok baon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadto na piyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga malaikat pa mga tao amuin magbutas na injasad niya iban sinya walihan niya da hindi hababausin gumiini mga katawtay manghuran haagama Islam. Kabtangan sa rayaw-rayaw, karna im mga ini dahil hakanaog sinayat ini, im mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di agon sila amuin mabaya, malukpasin waktu nila, sabab di sila makasiguro, abutan sila sin mahinaat, doon hayaon mabot pa in pangumulan nila pamahapon. Damikyan, amuin abutan na sila sin mahapon yaon, di sila makatanto, mabot pa im pangumulan nila pa amin bulat mahinaat. Hasabab yan, im mga sila ini masi-masi madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam magpaamusin hinang nila, iban sim pag-ayad nila, amuin mga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mabayatod siya umamuin hinang niya,
deng hamang kataan kakahinang piyangdaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, doon hayaon amuin hipangasubo nila bang unutuodin kamatkanan sin pag-iyanon pagpabuntol pagpaamu sin amuin ini pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Doon hayaon laong sinhambok sahaba unutuodin kamaksuran sin amuin ini ayat ini. Nangasubukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sarta impangasubuan niya lang niya uno ring ha mga ayat hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang ta bang dia kato maluhay hinangon paamuhon. Artinya amunin ini ayat sa halga-halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta maluhay watukon sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Ibnu Abbas, qawluhu ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Thumma istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Magpabuntol lang niya roon haamuin pag naiksaksi sinwayron Tuhan mapatut pagtag-ipon ng malingkan amurain Tuhan na to Rabbul Alamin. Laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thumma istaqamu ala adai paraidih. In mahuli pagpabuntol kamo pagpaamu kamo sin hinang niyo doon hapagtunay singkatan pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo. Sarta laong sin Ibnu Abbas, akhlisu lahu dina wal amal. Subay labay ring haka ikhlas in pagpatarang niyo sin amal niyo hapag-aagaman niyo iban sin pagpadyato niyo sin hinang niyo amunain laong ta amal niyo. Riwayat din kan Sufyan ibn Abdullah at-Thaqafi qal qultu ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bih. Laung niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam baita iya kukuno ya Rasulullah uno laung niya in mapatut ko hinangon atawa hinang doon hayan makasuda ko palom sin likusan sin ini Tuhan Rabbul Alamin. Amin imaksud niya wayroon na doon hayaon mapuklas deng mga amal niya buat malingkad tay maun nakatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya pamungkaw Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Ini pagpamung mo in Tuhan ko amunain Allah mapuas dito lang niya pagpabuntol na kao. Hati niya pagpabuntol, biyasin pagyanon sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amoy in pagtunay sin katan pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, makao na rin katan hinang. Amo na in pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sumuno amo na in kasunat-sunatan sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangan subo na isab sinamin ini hambok sahabat Sufyan ibn Abdullah at-Thaqafi, ya Rasulullah ma akthuru ma takhafu alay. Baitaan kuno kako imapatut ko paghalian kababugaan din di kako. Amin kababugaan nyari kako. Singgin hawabaran ko. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarafi lisani nafsihi thumma qal hadha. Iulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam induhol sin dila niya amoy nilaw niya. Hati niya in kabukaan mo subay, induhol sindila mo yan. Maglagtik yan, di mo yan misan, ini kasaggaan bang siya mabaya lumagtik. Doon hayan,
laong sin ini Sufyan ibn Abdullah At-Thaqafi, "Ya Rasulullah, imbayta niya laong niya ubos man iulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imian na isab siya, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Baitaan ko kuno kako, bangunuin sa rayo-rayo himumungan, hipaghimumungan ko, haamin wayroon na asuhun ko rukaing din kay mo, ya Rasulullah. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Baitaan laungsin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhibis saramu, mamaita kau, magparat saya ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mahuliroon, magpaamo ako, magpabuntol ako sin hinang ko, magpaamo ako sin hinang kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo at mga katawtay manguran haakamaslam, in subay hinangon sin hambuk-pahambuk den kato taniyo. In mga pagkaradyaan ini, amin ayat siyabot takain ayat tukatan, hangkan naon im mga pangasubo ini katantan, sabab puas lang tabis sara sin ayat nakauna ring ha ayat ini, ingkahalan sin mga kafir dito hadlaw akhirat, amunin sangi ngi daratungan biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mahuliron haon piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala isabing kahalan si mga bariman sa rayaw-rayaw kahalan, iwan sa lano-lano doon hayan amo na indaratungan nila surga balkalaanin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in mapatut laong tabatukon sing kita niyo amo na in sa rayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hinangon, amo na in paamuhun in kakahinang sing kita niyo. Muna timag na doon haon haymumungan si mga sila amoy nagbansag wayroon pag tag-ipunan dugaing malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon giyanapan sintuhan na to Rabbul Alamin, dahil nga mga ayat sumuno, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dahil nga mga sareyo-reyo himumungan, hipaghimumungan sinambok Muslim, hakabuhi niya, amuin piyangangakuhan niya, bang unuin kaya pamung niya, agarun niya, ingkabtangan niya yadto iban hinang, agarun niya, iban pag-ayad, singkatan tandi mapatut pajatuhon, doon hakin hawabaran niya, sarta doon haon, amuin biubuot niya rin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sinhinang subay siya mahinang amal saleh, na doon haon biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon niya magbansag kita in kita Muslim habang mayan in ka-Islam yaon kato magbansag kita singkatan uno-uno na babansagan haagama Islam habang mayan inyaon katan iya ayaran sing kita in uno-uno pakaradyaan hikabatok tapaamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala titilo sa tamarayaw piaamuin hinangta sarta doon haon giyanapan pasin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta kato matao din nagdaraawa inakoy ni Muslim sa sumagawa ando biyalo paragbos makasusa sabab wala doon kakitaan tatawarit na pagkakitaan doon kanila in pag-ianon kasalamatan doon hagin hawabaran nila tungod papakaradyaan ginhawabaran nila iwan kasalamatan dahil harukaing dahil kanila
Sabab aun magwa lang tabukon kabtangan marayaw, aun magwa doon haamin kabtangan nila, bukon lang takaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab yan, tuhinduan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Sa rayaw-rayaw kabtangan, amo na ing kabtangan manawag-tawag harap patuhan Rabbul Alamin. Amo na ing kabtangan, hikabatok si manusia paamuin, kasan nangan niya rito hadlaw kana. Sarta doon piya kikita, sintao mananawag-tawag, in pag-amal, pag-ianun amal salih. Hati niya, in pag-ianun amal salih, amin wayroon tamaktauktok tatay maun katansin Allah subhanahu wa ta'ala. Awin subay kita imahinang pangindarahan sin hinang sarayaw-rayaw. Amin amal laung ta doon haon magbatok iban sin ngantain kita Muslim. Hati niya salamat kita patuhan Rabbul Alamin. Salamat kita papagkahita manusia. Daing hakabtangan ta maun pa udyot pamaranan ta kignot sin ini udyot pamaranan ta subayaon katan kakitaan in amuin sarayaw-rayaw uupihan sin manusia biya sin pag-upita sin kakahinang addat tawiat sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahita sabab dihilan kita sintuhan nato Rabbul Alamin pamintangan doon hayan bang biadin kaki nato magpaamo sin hinang nato. Biya ita sintuhan nato Rabbul Alamin sumuno ayat wala tastawil hasanatu wala sayyah. Wa ituod lang niya nagsibo in marayaw iban sin mangi. Idfa billati hiya ahsan. Na subay amuin tuyuan ta abuton kawaon in labi marayaw. Misan in marayaw ini wayron pa nagsibo katantan. Sabab in marayaw aon pa labi marayaw. Subay apasunsing kita in labi marayaw. Hati niya paamuhon na to inhinang na to kataan doon haamin labi marayaw piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno in pag-ayad tahayan. Biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Bangaon sa upama, hambuk manusia pagkahimo maramo magsagga, aun haan tara mo wala niyo piyag-amuhan, doon hayan na ayaw nakaw imipat sin mangi doon haamin jimatuyan. Inagaon mo katantan amuin marayaw. Hasupaya in katan karayawan madawhat mo. Amo adto in panghindu kato tanyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin piagaan aran singgin hawabaran in puton amin katan marayaw. Sarta bangaon mangi tabunan katan sin marayaw. Hamuk pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lingkat-lingkat kato tanyo. Mga kataw tay manghuran na agama Islam laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sil man qata'ak wa'ti man mana'ak. Kita kau yan laong niya sugpatain na mugto ikay mo, sugpatain na mugto ikay mo, sarta tabangain amuin laung ta ini naguno kay mo. Amuin laung ta wala ti mabangkay mo. Hawak to na kaunayad to kakunahan mo in tatabangan manjari wala ti mabangkay mo. Gamayan isab insya tabangun mo bang isab kau makatay babaw. Bihad to in labi marayaw. Mayta sabab doon hayan madawhat mo in katan karayawan. Bang intay manghud mo yaon amuin laung ta piyag maikutan kau hawak to in ikaw magkakunahan tabang. Hawak to kau roon haon naka ini time babaw isab madtubihan.
siya isab doon hanin nakakasigpitan, tawangon mo isab siya, bangaon hikatawang mo. Sumakawa bang isa buhay, naway mahinang tarengsin, magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to, kakunahanin tatawangan sintay manghudtaway hikatawang ta, namang hindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, habang man siya maka ini lang ta, makabatok, at kabatukan si mga tao amuin mananabang lang ta, supaya dumayaw imbya mga kahalan niya. Bihad to mapatot batukon sinambok pambok ng katutan yung mga ini kataw tayo manguran haagama Islam. Hawak to maaon impag alukakat, hamaon impag saggaan, sinambok pahambuok, inpanghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila, nagdaraawa Muslim, nagdaraawa bariman, nagdaraawa nagpabuntol sin hinang madto pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inpanghindo kato, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala kaannahu waliyun hamim. Bangaumpiyag saggaan mo iban siya, biya da sinway roon jima to pagsagaan sing kamo. Biya da sinway jima to haantara niyo, masirakaw doon hayan, doon haaturan panghindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin, mahunit sin mano siya yan, tindukanan ni mga pakaradyaan magjato habihating kahalan. Hangkan na biyay ta niya haayat sumuno, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Wayroon makakaos, mamupo sinamuin, ini bigi jantong niya roon hawak to yan, buat malaingkan amura im mga tao pati sabar. Pati sabar, amoy hindi sila imipatsin, kakaw amuin gimuwa dengha simod sin tao bukon marayaw. Wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Na wayroon da makapuas dengha mga pakaradyaan yan, buat malaingkan amuraim mga tao, mahugot in pamaubog niya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahugot in parjanjian niya patuhan Rabbul Alamin, mahugot in amuin doon miumutang halam simbigi jantong niya, mabaya siya dumauhat sin sarayaw-rayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na tuod in rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Naamoy ato mga katawtay manghuran haagama Islam, in subay batukon sing kita niyo paamuhon hinang dain di halaw man sin ini gumiini. Hangkan na in katan pakaradyaan, subay na to patay tayon doon haamuin ini kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin patay tayon na to, doon mga katan liabayan si mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biya din pagkasila sa nila haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din pagtaymanghud nila haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nakalando in pagkasila sa nila, doon haamuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawi palang niya illa sa nila haamuin, mapuok kanila, amuin lang ta ini dugo nila, dahil haamin tayo manghud nila haagama ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya pagtay manghud haagama, sababin sila naun haantara nila yaon bang kita murul si mga kakisakisahan, si mga kasahabatan, haantara sin Ansar iban sin Muhajirin, hawak tupya pagtay manghud sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno-uno na ini laung takagausan sa sakapan sin tay manghud patay manghud niya, doon hayan bang sa upama inyaon hiruhal niya patay manghud niya yon ampari tumayma, lando siya masusah, bihad to inamuin ini jima to halawman sin sila, amimikit halam simbigi jantong nila impagka sila sa nakalando karna sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala.
amuin laong sim magbibisara, hitok nila, induho nyawa nila, hangan sim pagtay manghud haagama Islam. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, in mapatut na to batukon dahin hawakto pawakto. Hasupaya in rida sintuhan na to Rabbul Alamin, pagbalik-balikad na sadya, hasupaya inyaon di malupas kato taniyo dahin diha laumansin gumiin. Kita kaumisan in pagkasi nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agun-agun in kaibanan bihan di makabak hinang. Uno-uno hinangun nila tiap-tiap adlaw. Pagbulat sin mahinaat yaon di sila makahinang uno-uno na hinangun nila buat malaingkan subay sila makauna. Makatibaw madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakitaan nila in kahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan na in sila yaon biyabaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagkasi sa rayaw-rayaw, doon haamin kasihon mo impiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makauna rin hakataan pakaradyaan mo, kabuhi mo. Sabab bang mo siya kasihon, impiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayaon misang kauri mangayo, kaniya miki kasi patuhan Rabbul Alamin tanto kasihon na kau sintuhan Rabbul Alamin. Kita ba kau? Maas mo. Bihan, inlasa, inulungkay mo. Dahil nga kasiwi-siwi mo. Amin di pa kau misan makaingat lawanan. Lawanan kau sin maas mo agad di makabaak hinang doon hapag lawanan kay mo. Dahon kau magbisara, hindi pa kau misan makasambong kanila. Doon hayan na hawak to inkik ikaw, malagbo na kau, doon makaingat na kau mamisarahan, ampa sila di maakay mo, sa roon doon, way pag ini sumlot, magtuytoy mo hinangon, doon han, inug kasi sinmaas mo kay mo mga katawtay manguran, di mapula-pula. Indayaw sin pangatayan nila, indayaw sin ay muka nila. Kuyag, haamin hinang mo yan to. Biyadin na, haamin wala di maakay mo yung maas mo. Kita mo siya naghinang, madtukaw kaniya kimita, salta umasubo ama, unin hinang mo yan. Inaunin hinang mo yan. Biyadin yung paghinang hayan, bang baha ako na inhiminanghan, ama? Hihina mo yun naghihinang bihan, madto na kau umakaw sin hinang niya, ina ako na umukas sin layan. Hali-hali na kau. Malaas na kau. Biyadim baha imparasahan sin ninaing kuyag doon na yan. Kaya ingatan na to baha, bang uno'y bayad sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita nakapakuyag ay na tayban sinamata. In kakukuyagan sin maas daing haanak, wayroon higanti dugaing sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan surga. Hangkan na hambuk dahing mga ini tabi'. Amuin nahinang laungta uupihan singkatan umat Islam hawaktu na to ini. Hawaktu pa si mga sila nakasuno tabi' tabi'in. Amin sisinguran nila yung kataan hinang. Misan sila magbisara, masabot nila paingan. Amo na in pagnganan hi Hasanul Basri. Hawak to doon halawman niya, hina niya kay ama niya. Doon hayan miabutin umul sin ama. Doon halawman niya. Nagdangulgol, nagtangis. Doon hayaon. Sampay nakasagda yung mga murid niya kaniya. Laong niya, ya Shaykh, bukon ka, ikaw naghindo kamo. Intungod pa amin mapatay bihay ini, abutan sing kamatay. Insarayaw-rayaw kabtangan hipagkabtang sing kita. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inhikabang kabtang tapakin hawabaran tawi alo papanghindo tapabaranta. In kami ini
daing dahatuhan Rabbul Alamin sabab siya nagpapanjari kamo. Wa inna ilaihi rajiun, ing kami ni magbing daharap madtukan niya. Hati niya rumatong daing kamatay pakatan. Wayroon buli iwan dapat makana naming katan sing kamatay. Karena biyay donan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ing katan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi, pananamun katan sing kamatay. Unoy nagisin Hasanul Basri hamurid niya. Bukon sa ini impiyag tangisan ko, piyag dangungulan ko inibat karna miyatay hi ama ko. Kaya ingatan ko inyan piyang hindo ko saan kaniyo. Inipagpamungsing kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa wala niyo kaya ingatan may ta ko nagdangul kong nagtangis. Hawak turihi ina ko iban sin ama ko duwain lawang sulga susuran ko. Hawak tubihaon natambol na inhambok karna nawapat na hi ama ko. Natambol na inhambok lawang ko harap palaon sin surga. Sabab in lalabayan ko palaon sin surga amuna in ko kuyag hi ina ko kako iban sin ini ama ko. Habihayaon wala na siri halauman ko hangkan ako ini nagtangis kana sin susako sin lalabayan ko harap palom sin surga na tambol na. Mga katotay mangurana kami Islam, yari kita niyo habulan ini ukabin lawang surga katandi tambulun sa kainuri maubusin bulan Ramadan. Puspusun na to impaghinang na to amal habulan ini. Paamuhon na to inhinang na to katantan doon hakababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ain amal doon laung takatan sin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rin na to habulan ini madawhat. Karena in bulan ini wala piangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga malaikat. Magjaga sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiunggal sin Tuhan na to Rabbul Alamin, magjaga magkita hakatan ipon niya waktu ini. Ampain katantan doon hayan wayroon sa ini waktu rumadlaw. Nagsusugpat inamal sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumi ini katan. Wayroon sa ini kakitaan mo roon halaw man sing gumi ini buat malaingkan nagsusugpat inamal nila. Maabot kita muka, aun doon haon niyang pati magna nagtangka. Biya-biya na hadyahayan mga katotay manghuran, katilusahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kajagahanin ipon niya. Wayroon makatapok dahil nga mga piyapanjari niya buat malaingkan kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala, diurungog niya ingkabtangan. Diurungog niya in kulaskas singkatan pakaradyaan halaw man sing gumiini mga katotay manghuran. Nahasabab yan subay ingkatan kulaskas sin amoy in hiwal sin lima si kinato ini amoy harap papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tilusahon na to di habulan ini. Inhinang sarayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat na to ingkatan karayawan amuin piyag marayaw niya kato taniyo agaron na to ingkabtangan na to wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan na to buat malaingkan siya sarta pangakuhan na to doon paamuhunin hinang na to doon hakabayaan niya inhimumungan na to subay magsibo iban sing ini amal na to iban subay siya mag ini misra iban sing katantan amuin kakahinang kaikhlas harap patuhan na to Rabbul Alamin. Nabang na to ini mapadya to habihaning kahalan mga katawtay manghuran ha kama Islam wayroon na pagduwarwa. Maagad na impag-ianon si malaikat doon haon, ayaw na kamu masusa. Ayaw na kamu mabuga. Ayaw niyo na hikabuga. In pakaradyaan susungon niyo in kamatay niyo.
Iban ayaw na kamu masusa sin dunya hikabin niyo, iban na singkatan kampung keluarga niyo. Allahu Ta'ala rain magjaga kanila, magdihil sing kulang kabus nila, in malaikat yaun da di majaga kanila. Doon hayan, nang hihindua akan nila, tiap-tiap sila makahinang amal marayaw, mangayo sila kaampunan, in pangayuan nila kaampunan, bukon ginhawabaran nila, buat malaingkan amunain umat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpaamusin hinang nila, maun paamuin karidaan si Tuhan na tu Rabbul Alamin. Na doon nahadya kita ha, amuin kababayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabab siya ingkatan atas sin pakaradyaan janji niya, subay isabing parjanjian na to, patujuhun na to doon, hakaadilan, amuin piyang hindu kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, kaadilan in himinang simpiang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, kaadilan in simungud hakakahinang sindaak niya, amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na murah-murahan inyaon katantan madawhat na to, dahin di halaw man sin bulan Ramadan ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan dihilan kita niyo sintuhan na to taufiq hawaktu ini, habang mayan hikarihil kato ing katantan miyumhut na to pakarayawan, na panghindua apa Tuhan na to Rabbul Alamin, habang mayan ing kita niyo lapas daing hakatan masalahat, iwan lapas daing haamin kangian sinhimumungan na to, lapas daing haamin kangian sin amal na to, lapas daing haamin kangian sin uno-uno na makasasat kato tanu halaw man sin gumi ini, amin di kita niyo maabi-abi maun pahinang hikaluppas sin waktu na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid ako kaniyo katan, sarta salawat iban salam pamamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.